अहानबदा मरुइबा पाउ दिल्ली दा मैतै कुकी अमसुंग नागा एमएलए सिंह मीटिंग थमखबा मतुंग जिरबाम दा ngasi कुकी खुलाई पाइबा सिंगना नोंमै कापसिलखरे चामा कुंद्रा हुमदर शुभ मणिपुर पुलिस राइजिंग डे की थौरम पांगथोखरे चाही असगी वेस्ट पुलिस ऑफिसर बेस्ट पुलिस स्टेशन बेस्ट बटालियन सुखनखरे मणिपुर दा शांति हंजलहनगे हायरबदी कम्युनिटी अनिमक अमदी स्टेक होल्डर सिंगी अपुनबा पीस डायलॉग चथबना ओइगनी हाइना मणिपुर की डीजीपी ना फोंदोखरे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर सिंधोखब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा चेरोल पिसिनखिबा हाइना पावर मिनिस्टर टीएच बिसोजित हंगबदा चपचाबा पाउखुम पिरमखिद्रे खरमजरी नार्डिस विंडो मणिपुरी न्यूज मीडिया ताबिरी पुमनामकपु गीतांजलि सारेम ना तराम नोकचरी हौजि पुंजा से फावगी मपुंग पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी हौखिबा तारीख 15 दा दिल्ली दा लेंगाकना कौदुना मैतै नागा कुकी की ओइबा पेस्टोक नि हाइबा मिफमगा लोइनना कम्युनिटी अमतदा हिंसा तौदबा हाइना वारेप लौनखरबा मतुंग ngasi जिरबाम डिस्ट्रिक्ट के बोरबेक्रा पुलिस स्टेशन दा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना ngasi ayu anganba pung 5 makhai taba matamda nongmai amadi vom yauna kapsilaktuna akanba mawongda landarakre खुलाई पाइबा सिंग अदुना अकनबा मवोंग दा नोंग कना चुरिंगै चैरक्ता खुदोंग चाबा लौदुना थवोंग अदु चथरखिबनी अदुबो हौजिफावबगी ओइना असोक अपन यावबगी पाव लैट्री लोइनना पुलिस तगी फंगबा पाव अमना थौदोक अदुदा सीआरपीएफ की पर्सनल सिंग अमसोंग मणिपुर पुलिस ना खुद हंदुना अकनबा मवोंगदा खुद हंदुना कापनाखी अमदुम ओइनमा खुलाई पाइबा सिंग अदु मफम अदुदगी नांथोकना चेनखी अमदी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग नसु मखोइबु थिवा हुंबगी थबक चथखि就是跑了不了，必须跑的。东西扒的，是跑他，没回去extra马路你在嘛是的，给马路的那这。是马卡的给，是的给跑了个你来去，那个马卡的给你莫搞不一些的，跑的行。मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की चामल कुंट्रा हुमदोई शुबा राइजिंग डे की थौरम ngasi फर्स्ट मणिपुर राइफल की परेड ग्राउंड दा पांगथोखरे थौरम अदुदा पावर मिनिस्टर टीएच बिसोजिना चीफ गेस्ट ओइदुना तोंगान तोंगान बा हेल्थ मिनिस्टर अमसोंग अतै मिनिस्टर सिंगल लोइना डिपार्टमेंट की डीजीपी एडीजीपी एसपी अमदे सेंट्रल फोर्सेस सिंगी तोंगान तोंगान बा मकोक थोंबो ऑफिसर सिंग यावना पांगथोखिबनी लोइना चाही असगी वेस्ट पुलिस स्टेशन दा लांफल पुलिस स्टेशन बेस्ट बटालियन दा मणिपुर राइफल बटालियन अमसोंग बेस्ट पुलिस ऑफिसर ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के वुमेन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एंड संजुबला अमदी उरखोल डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस स्टेशन के बाशुम रेनाना ताकी थौरमदुदा मिनिस्टर बिसोजना लमदम असिदा थोगलिबा थौदो वाथोक सिंगदा नतना वार ऑन ड्रग्स न चिंगबा लेंगाकना लौखलिगलबा खोंथांग कयादा पुलिस पर्सनल सिंगदा पुलिस पर्सनल सिंगी अचौबा रोल कया लौदुना लागली हाइनबा चिंगबा वाफम कयासु फोंदोखरे Basically, some control the rest of the Rising Day celebration. Asigi हमारे गणना मणिपुर की पुलिस पर्सनल प्रतिमता है ये कोई पहुंचे तो पीछे है अतुका गणना है नेक्स्ट में है कोई मणिपुर सी करना अंदर में आएगा अतुका मणिपुर दा कोई इलाका में देखिए कोई रिबा एक और फायर के मतलब देखिए फॉर्मल पुलिस की सिस्टम से अमता एरमदवा अदरबो अकोसी कोई 1991 की लांग कुसी अति मजुदा अकोई रेबा कोई पॉलिटिकल कोई एजेंट कोई मिनिस्टर क्रॉस फॉर हाइसिना
well organized with state military police Manipur da haraga ekhalamba masawda commandant provinba system lagi ngasi bhauta akhoi sathara lakli amadi hauzik yamna awaba tangkak sing thengnari adubu miyamgi cooperation ga loinana angamba thakta thengnana ba khonari haina manipur gi DGP Rajib Singh na haikre thoganingdaba pamdaba thodok singda yariba makai athuba matamda solve tawduna santi amasung tangdu laitaba hanjil hanaba khonagani haukiba chahi ama makhairom asida normal life da amang ata kaya thokrabasu haujikti fibam asi fagalakle hingsa asok apan amadi misimina gi chang hantharagle nongmai kapselapagi thodok sing amasung haningdaba thodok sing tholakpa matamda makhatana tholaktanaba security forces amadi miyamna mikupna hum singna leiri mahakna makhatana community animakna wari sanabagi phirep lohhaningbagi apamba phongdorakli chathariba irang asigi waroshin puraknaba amata ngairaba lambidi community animak amadi stakeholders singi apunba peace dialogue chathabana oigani haina phongdokhi Yes, there have been issues which could have been tackled much better in the sense with the cooperation of the public. So, as the police head of the state, I request communities on both the sides, the hills as well as the valleys, and the various other communities who are also here, to come forward with suggestions and try to talk it out. The only solution for this problem finally will be a peaceful dialogue between both the communities in the present scenario and taking into account all the stakeholders, all the communities which are residing in the state of Manipur. Manipur Chief Minister Nongthombam Biren Singh Sindoknaba Manipur Lengaki BJP MLAs Taragamapanna Prime Minister Narendra Modi da Cherol Pisinkiba aduga mari lenana social media platform amadi national media singna fonglakliba asigi matangda Power Minister TH Biswajit Singh da Paumi Singna hangba wahangi paupung phongdo u haiba yakidre ngasi first MR da pangthokiba Manipur Police ke chamaga kuntra humdoi shuba rising day thauramga mari lenana saru yaba lakpada Paumi Singna Minister TH Biswajit Chief Minister Sindoknaba Cherol Pisinkiba Laikibra Haina Hangbada Pisinki Amadi Pisinki de Haigibagi Mahuta Cherol Asigi Matangda Mahakari Mata Khangde signature adu Sasinaba Natraga Asengbani Haibidudi expert Singna Khangadabani Haina Pakumpiramki Aina Tingraba KSHP PWG gi Kadar Ani Manipur Police na Imphal East District ki Manung Chana Leiba Purairomba Khongnangkhong Makhongdagi Fagatpa ngamkhre Pharba Miyoi Ani adugi mamingdi Mutum Inaw Singh Chahi Kuntraga Mathoi amasung Khwairakpam Rajen Singh Chahi Kuntraga Mangani hairi Makhoi ani micham miyamdagi namduna shell thum khaigatpada chenaba amadi atai aina yadaba thabak thoram singam sumari leinabani haina police ki maikaidagi khangalakli loinana miyoi ani asidagi two wheelers gari ama mobile phone ahum sling bag ama wallet ama ID card ani amadi lupali sing tare kacha truk ka konana phabangam khibani haire Thawal District ki passenger chaliba winger amadi magic gari singda senkhai thumkhai asi ka hena khairakpa na maram oiraga Thawal District ki association khudimakna hayeng October gi tarikunda kun asida gari chenba leblaga wangjingda protest tawragani haina Thawal District Transportation Union ge secretary S Biswamitana khuyek piduna thadurokpa cherol amana khangalakle Ngasi Imphal East District ki Hata Telepati da Leiba JR Institute of Medical Sciences and College of Pharmacy da tha khuding gi lab tuna chatharakpa Thawramga mari leinana institution asida tamliba MLT RIT OTT na chingba tongan ba department ki mahairoi singda pungning wakal thawatpagi thawram motivational talk ama pangthokre thawram asida Manipur University ki senior assistant registrar amadi miyam na thoidok hendong na sakhanglaba motivational speaker ama oriba Alhas Anishul Alamna mahairoi singda fazarba wari na chingba kayaga loinena mahai masingi thakta mai paklaba miyoi ama oinaba khonabada changba tangai fadaba waram kayasu haibiduna motivate tawbiki hairi panbayai institution asina laita laira amadi Manipura thokliba kanglup anigi irang na maram oiraga awa ana taraba imung manungi mahairoi singda fees laudana lemna laik tambagi khudong chabasu piribani All Assam Manipuri Youth Association Amiana
Assam da leriba maitai naharo singi haujik chatliba mayol asi chumthoknaba haibadi maitai macha haibasi yamna matik mayai leiba kangbungak adubu aikhogi power asi khunaida lana sisinarabadi samasta solakadaba leibana amyana chahi khudingi naharol kaya sing asibu kauzaduna makoigi maru oiba socio economic political situation mayam khana nainaduna amadi cultural thoram sing yauna naharol sing punduna amyana chahi khudingi pangthoktuna lagliba precious day inglising ani kunmari gi thoram handak chahi asigi oina pangthoklaroi adubu mathangdadi soidana pangthokani haina ngasi kasar lakhipur da leiba amya office ta pangthokiba pawgi mifam amada amya gi chief advisor KH Kundalna phongdokre magna makhatana haikibada Assam da mitop tanthoknaba achauba ihau ama inglising amaga chamapan humdra mapandagina Chamapan Marifumanga Fauba Tauki, Matung Assam Accord Tauki, Masida Amyana Assam Government na Soidana, Clause 6 of Assam Accord ki in Barak Valley da Taubina Bangasi Fauba Taknaduna Lagli, Amadi, Amyana Matam Kuinatam. Tanduna laglaba Manipuri Autonomous Council pibinaba haina su phongdoki loinana amyana numit marini gi oiba thangta seminar amadi sports festival mathang chahi gi February 15 dagi na 19 fawba pangthokani masida thangta experts singna saru yabiyu haina su thamki mifam asida thamki pawgi mifam aduda saru yakiba amya Borokhola division gi secretary Sarang Them Hemanta Singna haikibada amyana matam kuina tanduna lakpa Manipuri Autonomous Council gi demand pidrabadi Assam da leiriba Manipuri macha sing Manipur state ta tinjarage hairapayana lei haina su makhatana phongdoke Apena andagi apagi Assam tuti da process da hai singo inaga you mentioned da matam cha apagi Assam da le mitesh jiga adagi process da hai wakhu to video ta re apoi akhang step apoi labjara tani dei ba barabre da mitei mayam na apoi matam step labjara tani matam da mu apoi matam cha da gi autonomous council tanjara base masi Assam government na kaigumba I da ta di Assam da le ba mitei mayam na apoi matam step apoi Manipur da tijan gi hai pagi wakhu kya pasu jai barabre da le mitei mayam sina matam da mu apoi organization gi ba step ti labjara di ऐसा ही पर्सनल वापन से अपनी मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारा मीटिंग में हम कुल लगा अपनी मतलब स्टेप से लॉन्च हो जाए अभी अपन का खंडेंगे मरुना मसी तो जगदरुबा अखोई करसिदा मयाम दा खुद खमनिंग दोबदी ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन असम दा लेरिबा मैतै नहारोल सिंगी होजिक चलिबा मायोन से चुनथोकनबा हाइबदि मैतै मचाय से जामना मतिक नै लेबा कामु मतनी अदुबु अखोई पावर सिंग लाना सिनरगदी मदु अखोई खुनाइदा सोरकदबा अदगी अखोइदा अखोई तुम सोरकद लेबिना अखोई सही खुदिंगी अखोई नहारोल सिंग कौजरगा अखोई बा मरोइबा अखोई सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन में अखोई खनादना तवी अदु अखोई कल्चरल प्रोग्राम्स के आमसे तवजे जही खुदिंगी नहारोल सिंग पुननमगी दो हनक करिमो कुरम चादा खरदगी अदगी 2024 गी अन्याय प्रेसिडेंट दे से अखोई तवद्रे अदा मथंगा अखोई तवरगनी लोइशिलपदा मरोइबा पा अमुखना Delhi da Maitai Kukiyama Sumnaga MLN State Meeting from Halamat Girbamda ngasi tuti kulai paiba singa nomai kapsilakre. Chamaga Kuntra Humdoi Shuba Manipur Police Rising Regi Thoram Pangthokre Changi Asigi Best Police Officer Best Police Station Best Battalion se Khantre. Manipur da Santi Hanjal Hange Hairabadi Community Animal Amadi Stakeholders Singi Apimba Press Dialogue Tatahan Mana Oigani Haina Manipur ge DGP da Phongokre. Amadi Manipur ge Chief Minister Sindokha da Prime Minister Narendra Modi da Terror ki Sumkibara Haiba Manipur Minister ki Power Minister ki Resources na Hambata Jab Chama Pakun Piram Kidai. Nasi goreng di Northeast Window Manipur News sendok sebab matang sadat losin jari yang tabiri punang puak muka hanak kurum jari.
पैसा यामना लेजदबा मीसिंगी हाइदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना खुदोंग साइ अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोल्व खोप केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल डॉक्टर माई पाकना होनरपा हैथोई सिंथोइरबा पैरामेडिक्स हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ता डिग्री डिप्लोमा इन MLT, OTT, RIT, Diabetes Management, Clinical Nutrition असिन चिंगबा पैरामेडिकल की फील्ड यामना थाक वांगलबा एजुकेशन hands on training पिजरी Pharmacy Council of India na approve तौरबा pharmacy की डिप्लोमा कोर्स यामना अफोर्डेबल ओइबा फी स्ट्रक्चर दा पिजरी आई पैरामेडिकल की OTT डिपार्टमेंट सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम थाजरी हॉस्टल विजिट की खुदचाब लेको अखोन ट्यूशन फी पी एजुकेशन मोगी सिस्टम से फजना सोल्व खोप केमता लेते फजना तंबी इसागी लेब मतिक चाना लेबा लाइब्रेरी मतिक चाना लेबा हॉस्टल मतिक चाना लेबना मरम मोरगा हॉस्टल दा अखोन हॉस्टल विजिट अदुम दे चप फंगे अखोन लोइजद्रगसो अदुम नर्सिंग डॉक्टर सिंगना अखोइदा लीड तौबीरगको अखोइदा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे पैसा यामना लेजदबा मीसिंगी हाइदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना खुदोंग साइ करिगुंबा लेइत्रगसो हाइदि सही की स्कॉलरशिप अदुम कंपलसरी अदुम फंगे कोई सिदा तंबलगे अना हजि फाउबा सेकेंड सेमिस्टर तमकपसिदा अगोंदा कंता अवाबा हाइदि कइमता लेते कइगिना हारकांदा अखोइदा अदुम फैसिलिटीज अदुम फंगहलि लैब की फैसिलिटीज अदगे अखोइना खंगनिंबा हाइनिंबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लैब चलगा ओइरो अखोइ दुम तौवे इंस्टीट्यूट एसेना पीरिबा खुदोंचाबा असे मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंचाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे फ्री काउंसलिंग सेशन अमसुंग डायरेक्ट एडमिशन की दमक मखाद पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबीदुना खुदोंचाबा असि लौबियु Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.